Iya ro Imam Muslim, sima Imam Bukhari apoteker. Iya Imam Syafi'i doktor. Tahu ya? Jadi ya ro apoteker naruntu mi Pak Burai tapi deni sange makna pekko carana iraci na waddin na sambuh atau malasai. Iya Imam Tasyafi alena raci agama karena dia meraci memahami agama dengan berbagai macam dalil. Itanai Abu Hanifah maka da siaga hadis na kuasai tahu napa wat di pasu patwa maka da Abu Hanifah 500 pasabu hadis na kuasai tahu napa pasu pendapat. Ya kode na ganna 500 sabu hadis sa mukuasai ajem pasu pendapat. Siaga hadis na sahikan oko kita na Imam Bukhari pitus sabumi. Imam Muslim asera sabunna. Jadi pasti di kita na Imam Bukhari sebagai Imam Muslim berarti 100 mi'an sabu